wumve Nyamunsi umva. What's up gang, what's up bacu umugani mu niba ari ikirundi niba ari ikinyarwanda ngo utazi umurunda mu nzu ahubwo navuga ngo utazi umurunda muha support. Ibaze amagambo yitwa Bface yavuze n'umuraperi w'umusaza wo mu gihugu cy'u Burundi udafite ibintu arapa bifatika araterateranya arasudira nta art mutega amatwi yakira musiga generation ziraza zikamudepasa arashaka support. Okay, birantera kuba mbanye mi drapo kugira ngo mbisobanure mu birebe. Okay, duhere kuri uyu. Abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Abanyarwanda bose muri imbi. Bface Mureba uvuze nabi mutega amatwi tiyange Bface mwamagaye kanga uvuze nguki Bface wongere kujya kumuhamagara umusaba imbabazi. Reka mbabwire njya nkunda kuvuga ngo hari abantu bifungira inzira bitewe n'umunwa gusa n'akaribu. Nuko wagize ubwenge ntuvuge umuntu w'umuhanzi. So uyu nguyu kambe muretse. Reka ngaruke kuri abanyarwanda bose. Reka mve kuri uyu nguyu, reka nzanye kuri Nyamunsi. Urukumva Sematama uyu. Urumva? Yavuze ngo abanyarwanda ni imbwa. Ziba disappointed kubona umuntu nkuriya twari tuzi ko ari mukuru. Avuga amagambo nk'ariya. Ntabwo abanyarwanda ari imbwa. Wenda ububwa bwacu nuko twabafashije muri game zanyu. Hari scenario yabaye ejo bundi ntigeze nifuza kuba navugaho ariko kubera impamvu reka nyivugeho. Umurundi yitwa Kiriko Akili yaje mu Rwanda afashijwe n'umuntu wari wamuzanye. Baragiye bacomora ibyuma babishaka muri show bagire mu ndi center. Barabeshya ngo abanyarwanda babajimirijeho ibyuma kugira ngo creating attention bapushinga indirimbo yabo yitwa aha nihe. Nta bubwa burenze kuba creating attention mu gihugu cy'abandi bakakwemerera na bamwe baziriya rite bakakureka. Nta bubwa burenze kwita abantu imbwa kandi ukonsuminga cyangwa se bagufasha bakaguha ku bintu byabo. First of all, hari na agenda mu gihugu cy'u Burundi yaje yo kudaplaying indirimbo zo mu Rwanda. Ibyo bya mbere ni weakness no kutizera ko ibintu byanyu byaba competition ku by'abandi. Ni weakness. Industry yanyu iracyari ntoya, abanyamakuru ni bake nabo batari smart. Abahanzi bo mu Burundi ni abantu bahushye, nta kintu bafite bari presenting. Industry ngana nka karitsiye ntuyemo cyane. There's no story, there's no creation, there's no art, there's nothing. I have a wish yuko igihugu cy'u Burundi cyakabaye intara y'u Rwanda. Mwumve afasha cyane kugira ngo tubafashe yigire understanding n'ubwiza bw'ubwenge tukabasharingaho. Yego ye umugabo w'ubwanwa wenda ko umugabo n'izina rusange ibikorwa byakabaye bihamya ariko kujya muri interview ukavuga ngo abanyarwanda n'imbwa. I am very disappointed in Bface. Navuga ngo yumenya gusaza utanduranyije cyane ariko si ubwa mbere bikoze uyu mugabo. Yigeze kwataka rap y'u Rwanda, disinga ba Bulldog, disinga ba Riderman. Ariko bijyanye n'ubwenge ba Riderman bafite na ba Bulldog nta numwe yigezamo attention ngo amusubize. Gusa mutega amatwi mwumve ko industry y'u Burundi itewe ishyari na industry y'u Rwanda. Ntabwo bino bintu tubikora gutyo gusa. U Rwanda rw'imisozi igihumbi rwahoze ari great. Rwahoze ari n'amakuru ufite y'abakurambere n'uko u Burundi bwahoze ari igice cy'u Rwanda. So rero nta mwana u Rwanda na say you guys sure very disappointed. Abarundi n'ubuturage turakora iki kugira ngo tuhindure imyumvire yanyu? Turabafasha muri East Africa, twabahaye Dumba ngo abazamurira impano, nitumubuza murajyahe nitumubuza. Twabahaye za korabo cyogoza abarundi ndabavumye industry yanyu zagumye imeze gutyo. Industry yanyu irakagwishangira gapfa ibuze hit nk'uko imeze uko. Ayima uyu what's up gang? Nyuma y'ibigamba hurutuye umva Bface. Twumve arosije yabaye ya Kiriko na Double J before igihe baje mu Rwanda. Igihe Peter bazimira ku muziki. Yes. Bazimirije ko
hacaba n'iyindi ntuze yabaye yakiriku kandi babazimiriza ko mbona biriko biravugwa ahantu hose so uyu muniga rero acaza yidoga ahantu twicaye avuga ati sha abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Urumva? Nanjye ndamubwira bro, kusanzwe iyo uriko urageneraliza ikintu cyakoze umuntu umwe uba uriko urakora amakosa kubera ko abanyarwanda baba abarundi barabakeneye, baba abanyarwanda baradukeneye. Ni ukuvuga isoko yacu target yabo iri ngaha niyo wakiri hajya ko ururimi ni rumwe. Rero uriko uravuga ngo bose ni imbwa uba uriko uradekona cyane gose. Uravyumva? So umujama acambwira ngo nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Navuze namuhaye ngo umusugumi ngumu. Ni umuntu ni umunsi nagwanye ko ndanga umuntu ofete namubwiye nakiri ku wenyene na post yagize ntiyigeze aba blaming, yavuze ko ivyuma bidasezerana bishobora gupfa, sivyo? How none utuja kugeneraliza uvuge ngo abanyarwanda bose ni imbwa? By the way ni action ngaya higa yejo bibaye ni vuba donc ni bikiri kuvyashye. Numva rero ndababaye gose vuga none nta mpamvu tusimubutera umugere ingumi bro. Urumva? Ariko munyuma star urumuririmbye navyo gufina none nyisimbwa hawo nyitimbwa none kubera ndaguhanuye ndaguhanura urushindi imbwa gamuto ingumi bro tena ni recto verso imbere n'inyuma tavye blague yego